Chibay vek ule Pathian throy na in mei tha ni kan lo kai ta Pathian he na lom thui so yang tukina hian thupui dang lamde ulek tle ma se devin kan ngai thla ho do na ko ran triak tira ta to vo in thlengin ko ran le arin na hian do tu le sudot dot tu hi alo tong fo to chunga chuan man ruwa kha science mason na te tin philosophia san na te ani tlang pui thina tin industrial revolution mi hrengin tul em na an tho thina wangin cholkar to pa engamote hun ol thong takle nuam taka enjoy an du awanga sa khuanan thla in nei na te po nom chen na ang chawa an ron chin chho lai te ko ranenga ma an ngai lo lai te atong fo thina tunlai khovela hian zirtir na makpui pui hianin min do le me kan ti don nge zirtir na makpui pui hianin min ron sule dot ta tunlai khovel kumzabi somni pakhat na hian suale aram huaiten kan lom zong tak technology mangin min ron run me ka thiam na le fin na hriat zaw na te technology manga kan han nei te hi atangkai zong man ai ma in kan chiat pui me ka rin na chaklo deu te le ko ran le sa khola ga zalen chak tak ten an sual na khu moinan an nun phung thalo sima kalsan kher lava pom sak thei khovel zirtir na an pom chho mek zela chuwangin pastor berampu kan yangin kan theina le kan hriat na tlem te ma ni sela lalpan en kultura min pek abiram te veng him tura kati thei to kati ve hi atulin ka hria chuwangin vainun kong hruai tu atana Christian kalfim khurro ti thupui mangin rin na ven him na lam apologetics lam kan hoin kan ngai thla ho don ani thufing te bungsom le pakwa chang somni pasari hi lo ngai thlamasa ila kafapa thil ti diklo tura fin na zirtir na thu ngai thak chu bang ro lalpa na thu mal som ro se amen kan tun lai hi upati khovel ani to lova thalai te khovel ani to chuwang chuan thalai te khovel hi hriat thiam ahar ta hle mai mi hring te hian engemaw hi zon kan neya chu sum niangai ten sum an zonga lar niangai ten chulam chu an hoya nuam taka om niangai ten nom chen na lam an hoi boka chumi pan chuan kan tlan thewa ma se polana soyangin ti sachak na hian tharau do na lam achak thina tharau po in ti sachak na lam ado boka thil ti kan tumte chu kan ti theilo nan anin kal tlatani chuwangin tunlaya pol chuak kan ti jinga po hianin keima nge yin ka interview to te jinga zu an ngei theilo awanga zu an pom chan phat moina na bible be chan turin tlak manglem lo dap khom chop mai hi katong fowani hetia thata ka om mai hi kan theilo tlanga ka ol kan thiam lova mezial kuwa sa da le zarda tile tuibur thlengin thil rang kan muamin kan ti pol nuai thina ni hi chutiang deuh chuan tunlaya hian zatruai na khovela kan luta nun zaruai thin nun lung oina satisfaction zong kan tam ema chutiang zong chuan tunlaya thalai tam tak an tlana anuam le olsam an zong na sa mani technology mason na hian thatna tam tak nei ma se athalo lam hian min ne olsam ema kan tunlai khovel hi zatroi na khovel ace of anxiety ani anti ang hian thalai te khovel changkang le mason na zuang na salutuk hian min hle tir theilova kan ngai san zong ain thak dora tun ma kan ngai lut le kan nei chun bahra balchum tui thak vaimim fangma le chotlang kan ti te chu khochak le India company ei phung siam chok tu te na an siam mangin kan ngai lut thil te chu aron thak dor maya
kan ngai nat zong le kan tuipui te po aron in thak chho zela kan boi pha na sa ta em ani nu le patin kan fati khosak phung le om dan kan hre thiam talova kan ruma kan zaknon fu don ni te po in alanga chuwang chuan kan fim khur atul ta hle ani heti lai mek hian thil poi tak a oma tu lai thang thar te hi narim thoklova siam sa ringa hostela chom seilen antam em to a chuwangin thorim hlutna te sum hlutna te le nun hlutna te an hre thiam phak to lova nu le pate ne na andu zong diman an siama ti sak lo le ti tau emo in havin azi du ema chutiang chuan thalai te hi an chhel tok to lova nun phung ol sam le an du zong an ril rem zong a pianga an tlan to mai thina sa khuana po in mun poimo tak achang to lem lo ani khovela mi hring 8 billion chuang kan lo omta a chungzinga chuan Christian te hi 2.38 billion kan om meka amai ro chu Pew Research Center in an chu danin aram somnga pathum man zir chen na a Christian meichia in khom thin hi za a somnga pathum man ni a za a somli pasari % chu anin khom ngai to lovani mi pa hi za a somli pasari anin khom thunga za somnga le pathum mazat ve ai tam mi pa khovela Christian ni si in khom ngai to lo anom chu mi omzia chu ko ran pona Christian an pungani mi pa ain meichia in sa khole ko ran rin na an la boi puina sa jok ti hi chiang takin kan hu thei ani tulai khovela hian postmodernism zirtir na te new age movement zirtir na te awangin Christian thalai tam takin ko ran an belin an ngai na tok to lo tiala in khom kher lavaring tu ni thei ni in an ria a ko ran po na Christian po khovela hian maktadoi som sari pathum chuang lai an lo omder to mai denomination nei lo ko rana tel lova mania om top Christian anni hengte hian tongtrai le pathian pol na chuti takin an ngai poimo lem lova a mingin Christian an ni veder der chau anita tunlaya kan boipui lian ber lar hat khopa kan chai loi new age movement chungchang hi toite in nu le pa te sualina ala khoi poilo thalai te le a khoi poi mek te tan po kan hriat bel cha ta na kan zir ho turin toite hantar lan ka du a new age movement hi enge ani ti hi toite in hantar lang masa ila tunlaya mi pakhat thu soya wangin kan buai loi maya ko ran upa te ko ran roi tu te po in hei hi engtin nge in ngai dan ti in mun tam taka angai na relavin zo na kan siamani new age movement chu kumsa ka zo ko somriat chawa khothang rama hun thar new age lo om tura tharau na danglam tak lo om tur nia an ngai dan an rin dan rang la khom ani bera malam hun local jail tura hun thara tharau na danglam tak mai lo chuak tur ni in an ngaya chulam chu an thek na lamani a Christian sa khuwa vuan in ti chungle la Christian via in sei chungte po in he zirtir na hi khovela mi makta doi tam takin an tuipui der to ani Christian sa khuwa serle sang dan le dun kan ni te hi nok an tia an ti sajia an du dana an khosak theilawa wanga nok ti an ni a Christian sa khuwa kalsana kongdanga tharauna pomsaka an chen na society ya an ni na pomsak thei tu apiang chu an zom khe lem lova chu new means of spirituality ti in an soya chuwang chuan khothlang lama Europe kan ti western countries kan ti hawatanga loji chu kan ya wangin sap tong an mangna sa ma atluk pui mizo tonga da thiam hlei theilo hi kan nei nual maya chuwang chuan sap tong karon tel zau don ani ti chuan new age movement kan ti te chu hetiang hian an zirtir na le an ngai dan an kalpui kong rang hantar langila apakhat na chuan crystal healing an tia
crystal chu lungkara dar thalang ang maya fim lung chi khat moi tak lo om thin ho hian ni a an ri dan chuan pseudoscientific alternative medicine an tia he crystal hian mi hring taksa hi natna ti dam theina le natna laka ven theina power nei nan ringa scientific taka fin fiana ero a omlem lo ni in an soya amai ro chu tharau na spirituality oma an ngaya wangin an ngai lo mani adot lia chuan meditation an tia meditation chu ursun taka ngai tu na sorbing ang chi hiani a ngoi rengin buddhist hoina anti chinda nang hian thing hnuaya te ram hnuaya te room chunga te ngoi rengin an thua meditation kananti ngai tu na sorbinga hun man hi an chinga hetiang spirituality tharau na hi chu abikin hindu le buddhisa anwar fal deva pathian biak nei lava in ngain arokin setana aron in larin aron in rol du maniti hemi chungchanga hian kan hriat po apoi mo a meditation kan ti hian biak tak kan thilungin focus bik anei lo chuan setana ain rol fo ti hi kan hriat apoi mo chumi ti chiang tur chuan lali suan ram hoya no chua kha lali su a lo wangin tui pui chunga te akal kuala omna tur mai a hriat lo wangin ka chuwa to na ngaya bok khan ka kir le te ang ti in kha ram hoi khanin thua soya ni ti kha lali suan asoya chutiang chuan nun ruak lali suan alu alo chu setana hian alu du mani adot le chuan yaga hiani a yaga hi chu hindu sa khone na inzom tlatani a new age movement hi collective ideas suang tu ana ngai dan rang lak khom ani mewa wang hianin sa khorang ranga atha nia an hriat chu an pomzel maya chu wangin mi hring taksa le ril ru mental and body an thunun theina na yaga mangin exercise an kalpui thina hi setana bum na lian tak mi hring ta na tha om tak kan tharau ta na bum na setana thanglo om takani ti kan hriat apoi mo bok ani adot lia chuan he new age zirtir na a lian le deuh mai chu astrology an ti he ni a astrology chu van theng renga arsi in herda na changa mi hring te in the na chungchang ani a tunma phei chuan an ngai sang ema enge motakin tharauna rauna enga mo rauni hianin an thria a an boy puina se thina ni he new age movement hian khovel hi cosmological cycles anti mangin ma son zel ni in an mu a chuwangin theosophy anti tharau khovel thilti theina hi ti sa khovel a hian ain lar nia rin na chomin ngai dan concept an siama cosmological cycle anti chu he khovel pum pui universe van theng reng tenen huam vek hianin kan ti hi fan top chin nei lo endless cycle ani ti in an ngaya chuta chuan tharau engamor rau hi omin an ngaya chu an bia kan ti don nge tiang chuanin an ngai rau bok ani adot lia chuan tarot reading an tia tarot reading chu le khaden kan ti kat manga mi hring hun liam to te hun ton mek le malam hun hriat na atana in na ang deuh chi kha ani a ti chuan ati tu ten zo na an zo ta kat mang chuan mi hring din mun chut chu ale hriat tumin an be thina hetiang ang tharau thianglim na tho ni lova hian dia bola na tho atel nge thina ni ti kan hriat apoi mo boka chu new age movement kan ti a hian atel tlat ani adot lia chuan reincarnation hi an war ma reincarnation chu sa kho emo philosophy zirtir na philosophical belief ani a he taksa thi na alo thlen nuwa hian nun thar taksa thar dangdaya chu mi hring taksa ami tharawa chu ain sondon nia ngai na neya mi hring emo ramsa a emo nun na thara lopiang non le tura rin na an neya chu in reincarnation kan ti chu ani a chu hindu ho sa kho zirtir na nen ain mil chi ani hindu ho hian karma samsara anti a chu the essence of a person
de atman antia mi ring ni na lairil essence chu athi nuwa alo piang non le ni nan nga ya he new age movement hian chu azir tir na pakhat ani hindu sa ko azir tir na nen in nerem tak ani alo om em ani adot lia chuan art mysteries antia new age movement azir tir na chuan art mysteries chu tharau lam thil zau taka huam thil ani namle sa khuwa in he kan chen na lei kan thir dan hi zau takin ron poma engkim hi ngai sakna tha kher le mangai na love le ngil nei na kindness ne na enkol tur ni inan nga ya pathian wang ni lovin an new age zirtir na wangin ran nung chunga te hian angil nei ema chutiang anga ran nung thi ma bak te chan chuk tur chun an nun na hial po an hlan thre lovani chutiang ang chuan kind heart kan ti ngil nei na nun hian neya leilung an hmangaya an ma ni po an dam thap maya felmel takin an ophoi te hi aoi om ema an sa khombi mel lia thina engemo konga tak chuan tharau lam thil ton riat nga tak te po hian anga ma se khosi religious sa khuana thil ang takalang le pseudo scientific anti science manga finfia nge ma se alem chau ni si chutiang ang mai chu herin dan hi ani an zirtir na chuan tha om ang takalangin oi om takalangin amai ro chu atak omlo ani in mangai tlang takin in pum khatlang takin ngilne na le in riat thiam na nen nun ho tur ni inan nga ya helama hian an zirtir na hi chu thafu angin alanga tuma in tinalovin in rem taka chen ho kha an dream chu animai chu an khovele an van ram chu animai abak kha a om em chuang lo ani chu an spirituality chu ani an tharau na chu sakorang rang rin dan le practice pucho pol taka lakhom collective ideas ania wang hianin ahlo om ema anma ni felmel takin inlan tir ma sela eng sual po hi annuna aleng veka alang lo lama hian an thiang zau ema sual sin kan ti hi anrin na chuan a omlem lo ani ti chuan spiritual consciousness anti ril rulam emo tharau lama harna khriat na har tharna hi an be seya khovela chi in thirna arete retheina arete le natna le ril tram indo arete hi an be seya pathian tharau ni lo van huna tharau tharau sual nia an riat manga har thar le khovel nuam intai inti nat omlo no khovel theng turin an nga ya chuwangin he zirtir na hi ngai zon tak angalang sa khothen khat mu chuak tu ten sa kho sa an hne to awanga sa khotar mu chu tuma sa khothen khat zirtir na an du lai an la chong le loisi anga zirtir na rang pol usop ani an zirtir na hi pathian thok khum ani loti kan riat apoi mo hlau turani Britannica in an tarlan danin New Age movement is, although primarily a religious movement, it was derided for its acceptance of unscientific ideas and practices ti inan saya chumi omjia chu New Age movement chu sa khothila phusak na chi khat chu ani takna kongle lama chuan an ngai dan le an kal phung a scientific lovin anu izat thak derided lamma ma zokani anti rin dan le kal phung chi khat an nei lo wangin khriat thiaman harveu bokani mizo te hi khovel ram ranga kanin zar phar veta nam rang kara kan tla zepa kan khosa hova multicultural living taka kan lo omta kan rin krista le ama krista kan mangai na masaber phatsan lo tura ama azung het taka kan kai lo chuan kanin lai chin na te hi kan ti tharfo lo chuan environment rana zalen taka kan nun kan man hian fin na petu solomonan apathiana phatsan ang khan khroi bom na tharau chan hi a ol mani ti kan riat apoi mo atop khoka chuan krista lo chuan khovel hi thamong takin kan chu san don chuang lo
pathian thu kan chira khan thu fingte bung som pakwa chang som ni pasaria ti hian kan huani kha ka fapa thil ti diklo tura fin na zirtir na thu ngai thak chu bang ro ti in min thrilani apoi mo khop mai ti ro u Mizoram po culture rang in pol sop kan lo ni ta a hlom lian angin la in ngai ma ila rin na a kan la om parengem ti hi kanin fia ve fo apoi mo in ka ria ani kan tu le kan faten nun dan le rin dan te ko ran le pathian biak na lam an la tui dan te kan chik fo lo chuan he thim chunga tharau sualom te hianin an tum chat chatanga an bi tum chat mai do na nasata ka tong trai na nen lalpa tan kan hawa kan kai roya kan taimak tharle deuh chu angai ani ti hi hairual ani talo pola chuan Timothy ne na thon khat bung khat chang thuma Macedonia ram kapan don laya kangen chi angkhan tu na po efisi khuwa om reng turin kange na che ati achan chuta mi then khat chuan zirti na diklo an the dara ti to lo turin hril ro ati a he hi rin na von him na apologetic kan ti chu ani apoimo khop mai pola hian angai poimo em mani Timothy thon ni bungli chang thum le chang lia phei chuan hun hnunga chuan zirtir na dik an ngai pelo hun na lo la thleng do na an beng te azata wangin an mani du zong angin zirtir tu te an hne na an khom zo kanga an beng te chu thu tak lama an chunga nga thon thu lampanin an peng to anga ti a chu tu na hian a thleng dik mek hun mora kan oma chuwang chuan rin na tluk san na hi a thleng mek ti hi hairual anilo heng kan thil ton zong hian hun nung chu ani to a hun chu mor to ani ti hi min tarlan sak chiang ma tirko polaten an hun laya an soile zohana ten thu ponan soya hunin hunung ber chu ani ta ya anti ai ma khan tun hi a mor ani ti hi kan thiat apoi mo a tun lai khovela hian makdeu mai chu ko ran sui sel le rin na sui che zonga kal le phun chiar tak takhiring tu jinga hian an tam an thanem lutukani social media Facebook le Instagram ate han lutila anna salutukani heng ho hi ko rana thanem ngai ber anni lawa pathian pol na changna sa ber anni ngai lawa kan chen na khovel global village kan ti mai in sum don ton na le zirna awang te a culture rang in pol sop multicultural living kan ni awanga Christian la nirenga in ngai chunga zirtir na dangin min ne to ziatar lan na ani a zoi in rin na hi kan phatsan meka kan datial til ani buro kapiang ring ti ang chau khan tu na hian kanom chowa ko rana thei to palalpa ta nala in mang te hi chu an nun na tloma an nun hi amoya an la dang lamani chu ani chu wangin polan nangero chu eng kima film khurla khre om turla chan chin thril tulam na thokla irong bol na khalhen ro atiang khan pathian mit tlunga rong bol tur le anung si turin ma ni kanin bot saya kan tu kan fa te kan zirtir tharle hi apoi mo tun generation hi kan tan lo chuan kan society hi rin na konga kan collapse don kan tu chedon kan chengotang kan tu le fa te pathian thelavin an la ron talvel mai mayang ti hi ala ma kan tun lai khovel bo ro khen chu min mu tir tan to ani tun hi chung ko ngai sak tharle hun film khur hun ani a etmun ba ka phei kha chuan wantlang hian tual thatte ui re te a en khum thei ani mai thei chan chin thadang hril tu te ero chu angai dam turani lo ati hialeni tir ko te a bultan ani to a ko ran pa te hun laya he ko ran le arin na hum him tur hian an lo mar tar to thin ani voina hian nang le ke hian herin na hi kan hum zo lo ani vai chuan pathian ma hian engma soitur kan nei lawang kan zak ngo tang ti hi achianga chuwangin o nang Christian kalfim khurro lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong chayang lalpa kan pathian chung nungber min mangai tu kina hian kan tunlai khovel kalphung kan thir hian rin na tluk san na hi athleng na sa em to achu wang chuan
Christian kalfim khurro ti in kan hunton me ka kan phak tokin lalpa minol pui hriat thiam turin i thu cha kan puang chua ka khongai takin he thu cha hian kan ngai to na min ti har sela chung kwa in ngai sak atul na te kan tu le fa te education ringot ngai tu atul to lova an rin na kan ngai tu atul to zia te min hriat thar tir le sela lalpa i hriat chung kwa dina chung ko nuam tak le nangma ha chol chung kwa din thei turin kan za hian min tran puila chumia chuan kan vatling zo to lawani poin lalpa tran kho thar le turin he thu cha hian kan nun min kai har selati kan vadu em chutianga tan chuan he thu cha himal so mangche min chandam tu kan lalpa iso krista mingin kan dile amen lalpan balsom theu cheu ro se ni le nom le vek ule